drugi dio mog prestanka života na brodu. U ovom videu pričam vam o svemu što mi je falilo u normalnom životu na kopnu, a na kraju ovog leta sletila sam u krivu državu. Prva stvar, hrana. I'm sorry, možete reći šta god, ali naša hrana je jedna od najboljih u svijetu. Ne znam je li to samo zato što sam rođena ovdje. I ne samo hrvatska, nego europska hrana. Bolja od američke, po mom mišljenju. Ali zato dobila sam ovaj neki voucher jer mi je kasnio let, kao 15 eura ćeš dobiti za hranu. Ne radi i oni mi ne znaju to srediti. Ja se trebam javiti airlineu. Top. Tada sam se sama kupila hranu što da radim. Šta još? Trebala sam ići na totalno drugi kraj aerodroma da mi isprintaju boarding pass. Došla na gate sa gitaretinom. 20 kila. Hodam. Kažu moraš se vratiti. Ošla, isprintala. Isto tako nema gužve nigdje. Kao što ste mogli vidjeti, nije mi falila neorganizacija, jer su Amerikanci toliko organizirani, svaka sekunda nam je bila smišljena na brodu. Pogotovo ako si gost, svaka minuta ti je ispunjena s nečim. Svaku večer se trebalo nešto dešavati u kazalištu, ako to nije predstava, film ili nešto slično. Ako se nešto pokvari, instantno ga poprave. Ne znam, jednostavno ta profesionalnost i organizacija, ja mislim da nama fali doma. Ovo je bilo na aerodromu u Parizu, tako da, eto, ni oni nisu daleko od nas. Ali što mi je užasno falilo je ta sloboda, najveća stvar. Sloboda. Da ti ne moraš misliti kad će se vratiti na brod. Da ti ne moraš živjeti u stresu da li će otići bez tebe. I još jedna stvar, moj mir. To naravno ovisi od broda do broda, ali ovaj moj kruzer je bio konstantno pun. Znači ja sam bila, ljudi, 9 mjeseci na brodu, on je konstantno bio fully booked. Ja ne znam od kud ti ljudi dolaze. Royal Caribbean ima 28 brodova i svaki tjedan je svaki brod pun full out. I ništa, onda jednostavno skužiš da ti se ne da biti u gužvetinama sa ljudima, sa djecom, sa ostalih 8000 ljudi na tom brodu, tako da sam naučila zavoljeti i poštivati vlastiti mir. I naravno familiju i macu koja mi je užasno falila. Zašto nam uvijek treba da nam se nešto oduzme da shvatimo koliko to volimo? U ovom videu pričam vam o svemu što mi je falilo u normalnom životu na kopnu, a na kraju ovog leta sletila sam u krivu državu. Prva stvar, hrana. I'm sorry, možete reći šta god, ali naša hrana je jedna od najboljih u svijetu. Ne znam je li to samo zato što sam rođena ovdje. I ne samo hrvatska, nego europska hrana. Bolja od američke, po mom mišljenju. Isto tako, nema gužve nigdje. Kao što ste mogli vidjeti, nije mi falila neorganizacija, jer su Amerikanci toliko organizirani, svaka sekunda nam je bila smišljena na brodu. Pogotovo ako si gost, svaka minuta ti je ispunjena s nečim. Svaku večer se trebalo nešto dešavati u kazalištu, ako to nije predstava, film ili nešto slično. Ako se nešto pokvari, instantno ga poprave. Ne znam, jednostavno ta profesionalnost i organizacija, ja mislim da nama fali doma. Ovo je bilo na aerodromu u Parizu, tako da, eto, ni oni nisu daleko od nas. Ali što mi je užasno falilo je ta sloboda, najveća stvar. Sloboda. Da ti ne moraš misliti kad će se vratiti na brod. Da ti ne moraš živjeti u stresu da li će otići bez tebe. I još jedna stvar, moj mir. To naravno ovisi od broda do broda, ali ovaj moj kruzer je bio konstantno pun. Znači ja sam bila, ljudi, 9 mjeseci na brodu, on je konstantno bio fully booked. Ja ne znam od kud ti ljudi dolaze. Royal Caribbean ima 28 brodova i svaki tjedan je svaki brod pun full out. I ništa, onda jednostavno skužiš da ti se ne da biti u gužvetinama sa ljudima, sa djecom, sa ostalih 8000 ljudi na tom brodu, tako da sam naučila zavoljeti i poštivati vlastiti mir. I naravno familiju i macu koja mi je užasno falila. Zašto nam uvijek treba da nam se nešto oduzme da shvatimo koliko to volimo?